Трудовой доход, ограниченный доход. Пассивный доход, растущий доход. Вот так ровно к ним. Трудовой доход, ограниченный доход. Пассивный доход, растущий доход. Вот так ровно к ним. Трудовой доход, ограниченный доход. Пассивный доход, растущий доход. Ёкне, вақте ки шумо худатун ягон ҷо рафта кор мекунед, ин трудовой доход. То есть меҳнат мекунед, даромад кор ба нарафти пул нест. Фаҳмидед? Ана кор. Вай трудовой доход. Ҳамон соҳибкори ҳам агар ки индивидуальный предприниматель бошад, инам трудовой доход. Сар соати 4 мехизи мери бозор, худат рафти, ҳамон бизнес ҳай, худат нарафти, бизнес нест. Ин трудовой доход. Трудовой доход ин чи? Ограниченный доход. Ана кор. Пассивный доход ин чи? Растущий доход. Нигоҳ кунед. Растущий доход гуфтам ман чизе дар назар дорам. Вай сол аз сол зиёд шуда рафтаам мегирад. Главное система правильно наладит карда мондан дар кор. Вай худаш аста зиёд шуда рафтаам мегирад. Не ки шумо як рӯзба пулдор намешед ё ду рӯзба. Ина карда мешед. Вот. Дальше. Ин калон ягон чи гирифтед мя ҳамин го нишон додаги? Ки барои худаш ягон чи заметка карда гирифт. То есть какая-то ценность получал. Значит, майни саратон ба чӣ буданаш дар кор? Мақсади шумо чӣ буданаш дар кор? Трудовой доход ё чӣ? Молодец, хан. Фақат фикри пассивный доход ба местем. Ман чӣ хел кунам ки бизнес созам ки бе ман кор кунам. Ман чӣ хел ёд гирам ки кор кунам. Мумкин ки 1 сол ба не, мумкин 2 сол ба, мумкин 3 сол ба. Не ки агар фикраш бесте ёд мегиред. Як рӯз ёд мегиред. Дальше. Почему нужно заниматься бизнесом? Чебаки фақат бизнес обеспечит метод кардан пассивный доход. Дигар ягон чи обеспечит кардан на метод. Бизнес кунед ага, бизнес кунед. Шумо ба ҳам ҷои кор, ҳам ҷамъияти мо дигар, ҳам худатон пассивный доход. Неки бизнес қинай, осон нест. Шумо бояд ки аввал бизнеса омӯзед, бад кунед. Чебаки самолёт. Хотиртон бай? Самолёт. Чебаки агар ки мисол бизнес кушеду, қарз гиред, кредит гирифта кор кунед, 5 сол, 10 соли умратон мегузарад. Бе ҳиче. Ҳамин рӯзанги бача ба дилам ҳама қад сӯхт. Гуфт маълим аз соли 2014 ҳамин кредитот наметон биром. Якти дигаш гуфт ки аз соли 2003 бизнеси сар кардам. Ҳозирам аз қарз намебиром. Ҳама қад дилам басадааст. Ман представит кардам да. Агар ки одам қарздор бошад, рӯз тоша ба ҳамин фикри қарз аз сараш дур нест. Дурустми? Хоҳӣ нахоҳӣ фикраша мекун. Ман қарздор будам. Ман баъзе вақт мегумон мекардам ки чӣ кор кунам ки осонтар шад. Гуфтам ночной клуб мерам. Ночной клуб мерам, хакам как танц мекунӣ, а онҷа мебурам қарз бо ҳамроҳам рафта истода. Кам нашуд. Ман гуфтам май мерам, камутум ки майни сар ором гирад. Море. Мерам море, баҳр баравам, пляж ба, вай қатӣ ман пляж ба. Ҳа, бо самолёт башинам вай ҳамроҳи ман. ҳамин ягон кас қати суҳбат карда истам, акамака хотирам бурод, хо ҳамин одам бурафт худам тоқаш истам, сразу ҳамин фикрам қарз ба. Худе ки ман ғуломи вай бошам. Ман ҳамин гуҷое дарам, ҳамин қарз ҳамроҳам рафта истодаст. Медонед кадом вақт ман облегчение ҳис кардам, сабуктар шуд. Кам гардонда додан ки гирифтам. Вақте ки даромад сохтам, кам гардонда додан гирифтам, такое облегчение почувствовал. Ого, более уверен стал, ки ман метавонам маҳкам кардан. Вақте ки даромад пайдо шуд, кам маҳкам кардам, худам ба боварим зиёд шуд. Барои ҳамон агар шумо қарздор бошед, ягона чизе ки шумо ёрдам мекунад, қарза гардонда тиед. Кадомото мехоҳед ки ман ҳозир совет диҳам ки ба ҳамин проблеми қарз буроетон? Мехоҳед? ҳамон қарза гардонда тиед. Шуха метавонад, на самом деле, на самом деле шуха метавонад. Не ки ман медонам ки ҳамон рӯзе ки ҳамон қарза гардонда додед, дига ҳеҷ ки шумо телефон намекунад. Проблема тамом мешад вай худ. Ман ин аз сарам гурзондам. Проблема қарз қати тамом мешад. Як чизи аҷобиш аст, да? Як чизи аҷоибиш аст. Вақте ки одам қарзаша гардонда метиҳад, лаёқати пулкоркуниш зиёд мешад. 10 баробар пулкоркунетон зиёд мешад. Так что қарза гардонда додан выгодно. Выгодно вернуть долги.
Вот. Дальше. Бизнес мышление гуфта чиза мефахмед. Бизнес мышление гуфта чиза мефахмед. Мана мисол? Мисол? Не, это общепонятно. Мне нужно более точнее, более точнее. Габзан Джуна? Габзан гуфта не бачам. Ага. Хорошо, хелиху. Боки мегун мамба. Более точнее, мисол, тавая иствода кардан тое. Бизнес мышление гуфта чия мефахмед? Хозджуна? Решение проблем? Хоза? Харидор дорог он не. Хорошо, Маля? Ого, фикрона и бизнес мышление. Ближе, молодец, кандидатзан, ближе. Боки мегут? Хо, мана жуна, габзан? Ага. Omuzиш be da, omuzişi bozor, omuzişi konkurent. Fahmidim. İnşallah. Aha. Male, fahmidim şunu, fahşul, guşam kune, fahmidim, gabzane, fikri şunu, ne şunu gufti, o diğeram gufti, balantar bu. Bacho guş kune? Yani bu boyat agar biznesmen anlamışım boyat takuri biznesmen doşamşım ben bundan biznesmen yani boyat ya şoçan diyeceğim tamam boyat bamonadi biznes tipolimo monadi biznesmen bu boşal raptorimo monadi biznesmen bu boşal bu boyat hareket nemisi biznesmen holly gospuşen yani Отражайте его, да? Шут, фамидам, она кон гуш кune. Вау, говори. О, молодец. Супер. Кандидатзан бачам, кандидатзан. Правильно. Хаммаутон туре гуфтет бачо. Каждый сказал на самом деле по-своему правда. Это на самом деле так есть. Лабай жунам, габзнет. Отлично. Хелеху. Рахматикалу. Хелеху. На самом деле бачо, гушкрен, бизнес мышление. Вахтеки мы говорим бизнес мышление. Манамсо мышление потребителя. Мышление потребителя. Не говорю, озма шмо фамунам, шмо манафами. Манами, манас даст мамбачай. Маркет. Хами мышление потребитель. Чуваки, факат маркетами пульметен мехарат. Друзья, мана, агар мана не шутям, чи телефон, так? И мышление потребитель. Одам мерат телефону мехарат. Нека ам бизнесмен бошад. Хамин придуман мекунад ки чихел карда ҳамин қати ҳам пул кор кунам, ҳам проблеми дигаро бурорам. То есть ҳамон видение сари шумо пайдо мешавад ки шумо чихел карда проблеми общества ҳал карда худатон капитал сохта метоед. Проблеми общества ҳал карда худатон капитал сохта метоед. Анавай бизнес мышление. Медуне ки $100 вложим мекунам, $110 мебурад итоге. $110 вложим мекунам, $120 меша. Ёки $120 вложим мекунам, $300 меша. Итоге самое главное тройной результат, тройной, даже ҳар як чигум заинтересованных сторон все выигрыши. Государство выигрыши, потребитель выигрыши, сотрудник выигрыши и вы выигрыши. А на Хавай бизнес мышление. Бизнес мышление хамо одаме байки,
Она нигоҳ кунед. Баъзе одамон бизнес мишление дорад, узкое мишление, ограниченное. Майдаг мебинад, мегӯяд ду фақир семечка оварда жаред карда фурӯшам, мисол ҳамин рӯз ба ман 50 сомонӣ кор мекунам. Вай фикронаш меқам. Неки баъзе одамое ки мебинад ки масштабне бизнес мишление дорад, вай медонад ки чӣ кор кунам ки миллиони одам ҳаёташ дига шавад. Чӣ қадар анами цепочка ценностей, которые бизнесмен создаёт, чем она длиннее, и чем она шире, и чем она глубже. Вертикальная и горизонтальная шире, вертикальное создание цепочка ценностей. Чем она шире, чем длиннее, тем больше у вас устойчивая капитализация.